Wetu hao jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu bwabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu byakuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu njanu ngaji kunu sakijila zambia mujula onu benesha njumeni chenu mubangisha lelu mbwalwa kwa kula malo aji zambia ngambila to ni chene ni profil mukwa abu wakufila message mushindu jinzambia ngambila to me chini muma chichani tujumumbu jumaye mu 2003 ngakaheta message memo kwa kula kuma bisange banja jili chilomba badibaso mwa be mbamani memo kwa mani zambia jun deja chisalu mvuma kula terre mwa chisalu zami munde je chisalu chumbuka munemu chekulu bumbashi epi zami junde je bwani kwenzeka chimwanyi mu musoko euchinena cha bantu bumbuka bayekulu bumbashi mashinyi a tutusumba munemu parce que kumpala mashinyi avwa aloko afridicide umbuka kulu bumbashi baloko anyina munemu mbushimai mbushimai hotel ya munemu iva no plein bena lubumbashi baloko anshama mashinyi ba anshama mashinyi munemu mbushimai même kuleje bwana nzambi junde je mwana pije chisalu chumbuka munemu chekulu bumbashi bantu bakaba ni bintu kulu bumbashi kimwabu ikana chisalu yepu mwana chisalu cha Sims bantu ba mwangala bakwa jamba mwangala ba ekulu bumbashi donc vous moi le chintwani kuma bisange vraiment c'était très difficile bobo kungi taba tellement que kuvoma kutabuni mumbujima ima kutabuni matomani kabidi mwa kwenze kebishi ba chisalu wale swamba ni chisalu chumbuka chekulu bumbashi. Donc, après 3 ans, 4 ans, au mois 2006-2007, bintu abiku di manifester. Alors, kwenzeka toni lelo exode moka chimwa kwenzeka cela veut dire chisalu chumbu. Noni ba ina chimu Sims mwetu mamanaka ni no mona vraiment mu chisalu chifwa. Sims avu ba kwita na shini machine ku bwalu bukol. Mais njime lelo nzami kwa shini bishina mu Sims mwetu amba kumona kabiti. Donc, kweno luko kwa Sims akuva no bantu ba hanshe bintu mu chisalu chifwa. Et puis machine na toka tout monde exposé ko Lubumbashi malo akaji ko Lubumbashi malo abunyi bakwa bina ba ekuti sasa donc exode vraiment kaku yumshindo kubia kula to nubamanya mutunzambi wakula nani je suis vraiment trop sûr ni jakula ja Saint-Esprit nani ni jakula ja jinfu mwakula bwa président wetu mfumo wetu Tshisekedi même njumuna nga président wetu bikol parce que bien zaka ni muma 2011, 2012, vous mettez vision à Mounena. Vous mettez vision, même comme on a Obama, Obama, tu vous président, moi quand on dit fou, ok, bakulela.
na nku ujundu ilu ngambele ni njini jifumu abenke bakulela me njinka bani nkuleje malo ajense kama jitunga jenwemu pinje uhanji ntangila kuluseka lwa umfutu vunenda munzu buntana kujaba kaji ujungambela ni mfumu wenu wa mujitunge munji mumbusha walu malo mfumu wambela kene mwenza to njincha bakushanje kuhinga mfumu wa chana mpinje uhanji ntangila kuluseka njimona mfumu wetu ajitunga utuvunenda kumpala upatuku jila mwajuju kumakumikolu ya Obama et puis Obama mwambele ni wewe chana kuhinga jika vimumbu mfumu to pinjanji ntangile kuluseka njimona mfumu wetu uchisekedi uhatuka hina papoenda kafumanje kufoto chifuni moi isekejo patuka bahatuka bebijini songa mungu abo hambiji hani mahenda men songa mau chifumu mona mpala wenda to nzambi junga mbele ni ekiunga hinga ji pinjeu ngumbusheu mu 2012 pinjebe banga mbele ni wewe kiutu ayeshe bushitu wakulombela mfumu we nzambi wani toni mujo hatuka we kujulomba nzambi na kungabanshi kulomba nzambi bikol et puis par après njindo kumona bandeja après bidimu njindo kumona bandeja papa Tshisekedi wetu dumu foyeu muikana ni mbumba muikana ni bidon bia jaune bia boni bia 20 litres mbabi manyas bia jaune bia bikana ni diamant bikana ni or munda mikana kabima or hambiji ndimu lampindio ye papa Tshisekedi muikana ni bidon abi mumututu la nabi ujoka nabi pinje badi banga bile no jumone bidon bijinabi ebi richesse wajitungeji même njumwa chez richesse mu 2000 mu 83 depuis utu la lano ni bidon bi ujoka nabi mais ye ka kwenza ka mujumu ni bidon bito bibi kana ulomba nzambi bwalu chaka no ho uto ni wanga te bidon bi no heshe mwanenda wa baloma kiwenza mujumu ni bidon donc bwalu bukola be même comme on bwalu entourage wan yonsu momanya malonso anjimambila mbaleje puis même kana makachi makulomba nzambi après nji mona ye ya kuji papa Tshisekedi lo yo kumputu ngumvani ni mufomo vi mufamu donc bilo kwanza kampinye ni jiba jiji malo vota banche kwenzeka nzambi jo ndeja ngambile bibi kanu sambile bikola bwalbwani ni kwenzeka mashimane na musokwewu bwani bantu ni bafo bikola kono no sambile bikola vumwe jema sambila abunyi muchi nsansa mwakule kuma television mtome tudon bazamba bwalbwa jitunga bwalo njimu mona bantu bafwa masha bantu enzankoka alamutu nkoka wetu amvulao ahweka toni mu fleuve Congo nzambi ngambile ni sambile njimu sambila bana betu mshindi yonso mwana memano machine nsambile mwana memano machine nsambila hanga choki byalo kufika mbinye mu niveau wani ngambi nzambi ngachoki ujundeja no machine nyanji ndo mazambi mashikeno mbokoto kimonje mwana mwaje lulu kuntuta munu wani wachaleo bantuta marto munu wefu mula jula jajikam usama jajikam bantuta marto ko jimwaje lu ngambile ni au yikana ku yu continue no kusambila to wikana mumanyi ni to ni munzu bumweba weo bantu ni bafo bwalo bujumu no bwetsa hashe ni kwanzeka guerre civile mu niveau supérieur vite ni bwel batoka ni babwel munemu ni mekana centre wa guerre ba américain ni babwel ba français ni babwel beni RSS ni babwel bantu ni bibwel munemu balwanga ni na vite mu Kinshasa bafuila jitonga ja Kinshasa ja Congo anuwe mulo banzambi bikola et puis umbushe bantu be bonso bakumbelu bumbuka mwambeo ubatuma kwa chana wewe ukeba mwabo kasambi même kwa hata famille ani mushimu to mais battant sur 10 personnes kubatuma kwa États-Unis même kushala mama Mangel bantu bonso ba kwa États-Unis anga shadi ki même kukeba mwabo kusambi même menche kumujimai invite maka kwa to ko même ye ku mwabo chana invite mako kukeba mwabo kwa mikana à l'étranger ki même ku vuluka ku Zimbabwe parce que atu bakola munemu tutumva mu lumu lwa ku Zimbabwe vanhu kuti mami kuna baba yakasambile kuba John Maranga ndikwa muju mwana ni mukwa umika no kunto ku Zimbabwe me ku telefone njinto ku Zimbabwe wandu kusambila babwala ba chitunga cha Congo kimemu kuye kumuku no Zimbabwe mboni charge wanya muntu kenu mumanya to nzami ngambile ni we kunyi mwa charge aba kusambila na kwanje muya mpinje ku muku na wa Zimbabwe ngasambi jito munanu mashi hanga munyi mashi pinje balo ku informer ni katu to kula ha ba americain balo ku Gabon mbalo ni marme mabu mbalo à peu près papa ke kubwela mujitunga ja Congo baba mbani fumo na jitunga kimusu kusete jitunga to kimusu anbwana compliqué à ateka muntu wende hatu tokula pa kudi meni RSS baji fatuma habo bantu hatu tokula ba français ha baji prebo kubwela
mkako na mushindo to jitungo jijense ka guerre wajikem ina kuchin sansa kuikana hak position mi kwa anga monyi nangu kimeme kutuma bantu kuyebo kwa ambassade wetu wa Congo wa Zimbabwe kunganchila bu drapeau wa Congo kubambila bwana mpasteur mukwa bumulwa ujikumi kune kusambila nzambo ajitungo ja Congo mais mumona bibi ujulomba drapeau wa Congo kibobo kwa anta drapeau kuntumina kumukuna même kwa anta drapeau kujela munshingo même kubanshi kujila mwaji kujila mwaji bikolo mzambi mashika ihanshto balumvumo na mashimu niveau bana betu malo ajimaze kumujitunga mzambi mungitilize bikolo na shibuka lembu ndambamona bwetu butu banga tebo nzambi mumbe filano a partir wa sambila jimvu musambila nzambi munsungu le bwani we kunyinja bakusambila sambila babwalo bwenzeka njimpinga na hanyi makakese bakunleje bwani Obama avumulombela avumumwenekela uvoni difu memika na muntu mulo mumika ni difu ajunde jampinje ni mona chichenze kama jitunga jenu ujungambile ni bibika na ndombela nzambi bwani ndela mwana nina jo muntu mulo mujulele bishwe mtofu ndombela nzambi ndela mwana kikuto ibini meme kubanshi kumulombela nzambi bwakulela mwana pinje hanyi mpinga na pinje muju serne maja chimvu mumwana nyumo wa nzambi jo akula nani Obama uju mumwana u nzambi kutusungula muntu mubukalenga bukalenga bwa mfumu uju mujitunga jenu pour le moment mbumani kujika nzambi jumani kumumbusha uju sungula mfumu wachana mpinje Obama uju mumwana chintu chibiji Obama wetu wachana wachabulele leo jitunga jenu ja Congo ni jipete délivrance à partir wa États-Unis kwa joka kuimanyina mfumu wa mujitunga jenu kuimanyina bwani amukanda bwani amumbusha mon kwasa Obama uju mumwana u c'est une nation ujini jifu cela veut dire nation kaju ke bokole mfumu kwa bwachana na kupinje we kujuba songolo kujinzambi bwani ulomba nzambi bwani balela mfumu kwa bwachana jifu joju mumwana Obama donc après matoko njimu mwana Obama wetu achabulele ubanshi kwa kule contre le président wetu bashi kumwa attaquer bicol même ko comprendre déjà bibangi et puis namba muna bwani bukalenga bwini bwetu kutu bwanga te base wabu États-Unis kujumwenza bwani bukalenga bwetu bufika mujitunga donc byo bikolonze bwani anga luku mpije ku Zimbabwe ba charger ku nzambi bwani même ndomba nzambi bwani Obama alela mwana même nzomba nzambi bwani mfumo muyamu ya hatuka kimfumo vumujifu ja Obama ku nzambi mundeje uri mumva même kuya kumukuna anga ikumukuna jituku ja ndekelu ngasambiji keje njumona binje nzambi ngambi ne lekela kujila mwaji tangile kulu mona haji ntangile njumona arc-en-ciel wa chitu mika ne couleur wa Congo anu ne drapeau mvumulo atawa anu drapeau arc-en-ciel patoka ne drapeau mvumulo atawa nzambi jwa kula nani bon kabundi ole sa ambila ba congolais bons akula monde mujimu teleje kabi banji kwanza passation de pouvoir to kaba banji ko hatulo ju hatulato uju hatukato amba bwani kwanza ka passation de pouvoir vraiment pacifique kako akana vita to kako akana mashito bwalo bwani arc-en-ciel wa juki même nzambi ngima ni mujitunga ja Congo mashika akuweka to akula chinto achi avant ka banji ko communiquer to directement même ko communiquer à partir de Kinshasa bwani voilà chini mumona bobo kon filmer bobo fila message monde mujim kaba yibanji kwa kule ni ujua tuka muntu kampanda to meme kwa mani nzambi mundeja kako akana mashito passation de pouvoir nezeka vraiment mon niveau pacifique bituka yibanji kwa zeka monde mwa jitunga ja Congo to restauration uju wenzeka mu jitunga jiji peut-être délivrance nzambi mumeni kubenche jitunga ngaka kule no bon suma ngaka londe vraiment kuma réseaux sociaux ngaka zechintwachi avant bwa chinga ni balungi sire ni jakule ja nzambi muntu juka ni sire jakule ja nzambi to kena mwa kuriske bwa kwa kule bwa lo mushindo au avant to bwa lo juteka ministère Angers bwa ji baji biobilo kwanzeka bwani kimbi kumba nato ni wa kule chini wala mpiji baji bantu ni mamani waka kule chintu kampanda bwani mashi ina kuchinsansu kukavanu bamoneka deka mulu nuku bantu binyem bantu bakava sumba bintu mubisalu na shumbu jumaye baba sumba bintu bala mamunzu bama bimene viti jinjuk wala bivu prévisible bimoneka bimene viti jinjuk wala fumutu vunenda kavumusu bwana shia to bibanda biweka donc bivunzambi na kwao à partir de Sambila dit même que fait le message même quand les bantos mutisas ba quel mon réseaux sociaux mon machine presque on soit qui chasse ba quel boni comme je laisse me le message boni vite ka yene yenzeka to passation de pouvoir du wenzeka mwim nanko andi moins to chintoati ba fi bintoabi même ngati drapeau nzambi wa mpeshe pinje message nzambi wa mpeshe pinje message wa ngamini ka jimpinje tangil
songa le moju mo mono fu mukule jeune juanga tabukalenga kujuanga tabukalenga nanku hajuanga tabukalenga umwambil bwani kabweji muvi ya manga to bwalo bwa kumpala kabweji mu science okili to bwalo bwibiji jitunga ja Kongo njifanyisha kudi jabulu njifile mu byanze bya jabulu kudi makalenga avukumpala kwende kumbukile ko makalemba kwa vukumpala mba hachinga mu Egypte mbeze ma ceremonie abunyi a jitunga ja Kongo na kumema nzambi bumujiye mwana wa jitunga ju sambila jishinga janje angata jitunga ampinga jile jitunga mu byanza mema ampinga je jitunga bwalu chef kutumie udimu akwa nshe jitunga chef wa jitunga president wa jitunga udimu akwa nshe jitunga mu byanza bya jambu mais angata jitunga ampinga jile no sambila mpinje zambi wato tuku récupérer jitunga ekitili tienzeka mvuni message chimwa kuambila muntu to epi nzambi vumundeje mushinduka yutu mwakwenze prière bwa yeye kuyinga chitunga kujinzambi angafiki ku Kinshasa avame fiki ku Kinshasa nchibana ku Zimbabwe aku bahatuji bwani mfumo wa chitunga kujimwa atuka kutujinenda mpinjeo mfumo wetu Tshisekedi wa Mulumba kuvumwa atuka et puis par après ngafiki ku Kinshasa passation de pouvoir wenze kimema kaya imuju mweni bivunzambi mundeje bantu bonso bamani kabunjwalesa partout no kuma de place partout bantu kita bantu muntu yojininza ngasombi pinje byafiki binye mutan wa memo kufila binye message kuji président muntu washa di présidence muntu akaji entouré basala yi bantu sécurité bantu babunyi kuvumalo abunyi ko mushinda kumona facilement to kimema kubikila kufila message bobo kunganchira mwana bwa baluma tutwende wata twende wa mamwende chemo skutele jine jenda to ni mwana bwa bakaje utuwende nenda wao balutoni kumbele kwani basombi ngabambi jibwani nzambi mundeje malo amema kule gens fumwaji to c'est très important kujimaluma kwa bwani chuma kunwambile ku bisanja kuto avumenzeka angabaleje mona malu kampani mona malu kampani tumai bantu foto wenza mshinu kampani malu kampani angabaleje ngami ni mema njimuna ngafumu bikola njimusambile hani bikola babwalo babukalengebo epui njihanya muntu abaluba njihanya nini masha mwana tu mwana Zambia kwachisha vraiment bwa luka buluto mbandeje bwani après dans 2 ans yechi mwana nende chimumweshe message ato badiba mwasa ujufwa vraiment bikene bwana tumuonanga nende bwana Zambia mundeje badimwa kumwasa nankubo ngambe jini biyo kwa chopi jibu jibu kwa chopi mu janvier nankwa jibu jinga munya inene jibaji bambi mon hajulo directement tout le monde anane balo ba jinendo kumesa basomene bana ba donc bien sûr que bwani ngondu ntwi tubikela na kabe bondo ngondu mukwa ngondu isatu atu tufika ngondu mwinayi ale chiri mu chikunzo kujinzana kabundi mema njinkwambile bwani wamba bwalwe mu yeye muntu aye mu jingu mufwa ujombole machine et puis mani kwenze ka guerre civile wajike mngani wakalme bantu muso directement kinkaji tusheku bina bafumeka na abonenda abwini bava mwanga en otage chimanyeto hina message ka mafika kujimfumo ajitunga to rimufu ka mafika kujimfumo ajitunga to pinje mvu presse kujinzambi nzambi undeja pinjo ka undeja pinje ma vision amba mwasi undeja ma vision amba mwasi ebu bwalu nimpita na mbishi kimema kwamba ni taba chijinzambi mu ngambile na shibo balo kwamba bibini wachinganyi wambi bwalu mwananku mais l'essentiel na shibanko ate na shibangamba na shibunu vuko abantu bakulu byabunya mechibi mema mumanyeni ngahanjishi muntu eu ngahanjishi mfumo ajitunga parce que jakule jani ngami ni renforcer la sécurité ngakakula chintwaji chintu chibiji memo kwamba ni foto sambila ibikolo bwalu bwa mfumo et puis chintu tsatse memo kwamba ni babiba sukwenzapo hamu nyibu bwani ngaba monyi munji ngambe batandu kimbenzo bene buloji batandu baba shikure kile bayinga nanye entre temps tu organiser c'est comme ça que mu file message kajanga fiji message zami mu kwa shibikolo mu Kinshasa njumweze ma campagne manena atuka image kwenze kaji bakongoleka be banji kwenze to njumweze campagne kanena mu Pullman mu France nembo ncha wakufika mu ma 18h à partir wa 8h salu kavumanya kuula mwabuji président wetu mwenza campagne mu Paris sala wa Pullman njumweze ma campagne mu sala mu 8h bantu kavu déjà plein akwa mtu fikijilo bantu kavu hambe lu bahita bunyi njumwenza mujimu tukai mwanji kwenze kato mu Paris njimu mu Belgique njumwenza mujimu mu 7h 9h salu kamu la température moins 3 degrés machika hambelu ba policier ba loi gouverneur wa ville ba jour ba commandant ba ville ba jour muntu ka jumulo mu ja salu no ko mu Sheraton donc
c'était terrible. Bantu kulwa pisano ngula kakuyi mushindu to bantu ni bana kuma shikwa kwa balenga kuma bibumba kuma fenêtre hambelo. Congolais ka Congolais mulo kuchinsasa tujuja saleo. Balu kwenza sécurité kuti batoka nkayabo ni basalayi bwa kwenza sécurité bokufuta bo makota bwa nkayabo ni bantu beza matour na c'est 3 tours bwa kuluku kumona mu mvundo mbele bantu zami. Et puis par après du moins ma campagne mu New York, du moins campagne mu Washington, du moins ma campagne mu Canada, mu Montréal, mu Toronto, ma campagne manena anji ngenze chi batelano nikamunjole sojulo baluwe masal bantu buula kabi bien je kwenze kato mais ba pasteur beto bakala na pas serviteur bakala ba ya ba négocier na chimba pasteur ba beto konto ba sanction bantu kabi mo kwenze kuna bantu bakese to bantu babunyi to bantu vana bakese kadi muntu mulo ni puissance gai. Et puis ndimo yokuti sasa amato makesa ndimo za temple munena mukana 5 étages munena bikolo wenza fierté quand même wa malo église akubi on so bibi kana bi créer moyo mubi ko bantu a boalo bonu buenzeka ba bu récupérer ku ba pasteur ba shintu lu boalo ba shintu lu boalo bishin abunjole se mwambani ujushi be fumo ku ji fumo ajitunga ujufu ajika likilembi njini jinanga jinu tunu jinu bananga fumo ajitunga fumo eno tuli ubwele ko mbukalenga muntu jukile henda nukunte ko ambani fumo ajitunga ujufu ngani wita kabunjole fumo ajitunga ujufu bantu bosi binji bingana contre nani kaka muntu obulele ni prophétie ga yimine balibamba ni prophétie ndo tu yamba itu yangu chanda urimo kwa manu kubienzeka na moi attaquer muntu prophétie yuju fina prophétie donc vous moite ma menace abuni na ku kwenze kibino jubamanya kwenze kimalo abuni même vous trop calme parce que vous manje bimpo mo njunga kule balo bujibu nzambi mungambi ngambi bo ça va mvano kumbele kwani même kwa bon ça va bantu disukini ndai nuhula chitande chendaji ndai kumbele ndai museke ndai yekoko bivyaza kamunemwa même ngambi ni muntu mufika no kuchitanda mulenga no kuchitanda mulekela nini mona mujiba mpofu bashala mu musokwe muntu oso walenga no kuchitanda ujusha na mpofu sur place non niba mona muchido tunzambi ni bamanye ni nzambi chuko et puis par après ngambi ni même njuma chintu chinji mwenza njini maîtrise amalo ju mwenza kakuwena balo na shimbo mujibo anzeka to chivumuteka nimba salai kumbelu baluru mwamba bonso kabafana shi kumbelu musombo kwa kumbelu mvano njia shima yanto ndalo muzu bantu kajulu kate mahambelo chinsansa chijim réseaux sociaux mianga tanga kumputu kwa ngatana kabuntu wales badi bahenda kabuntu wales zambi chibi mema njumane njumuhanjishe muntu web kajalo ma interview munu ngela nkonkwe ngakujana munji ngakule me chivumupwela profondeur to ngakujimalo abunyi même convoyage malo abunyi même comme un message njina mechena no leje to ngakujimalo abunyi même comme ni mbulelele nyujunamba ni mwale même njumamba ni fumo ajitungu tumonana nende kanje fumo ajitungu bajimumbuka mwabeba yakunkamba kuba bena chimbankwe bavule bisabatu bashaka kuma kasukutu bay valeur wa bena mujuma zami kunu ba perdre mu musoko wa Congo wala baba lo kumanje bayo kujiba mfumo kujiba gouverner ba beshe ma $10 ba beshe $20 ba beshe $100. Moi je ne peux pas le faire parce que nje sir ni njini nzami njini unité de production ni musoko hinga je valeur wa ba serviteur de Dieu mu musoko mu Congwe fumo ajitungu kanu mbuko woyeni ngayikata na ba serviteur ku Nigeria ce ba serviteur de Dieu ba fumo mbuko par-ci par-là ba yeba ba kije ne pas perdre de crédibilité wa bena mujuma zami nukumbishi andi mwamba ni chena nyekangata $10 to njinga kule bachabulela bwal même mujinga mwamba na kuchana ni nwamba nujuke bena bamwesha makuta et puis handi ngakula nji répondre ba intercalable benze bwana tifiki mwabu njifumwa njimba mbele ni chena nduke ba $10 to na shime mechi makuta to meni njini nzambi meme njumwa na kuji Elise mwika na mabwana ka mekana ho balokumutalo kujika beke je ngaba salari kuji na manu lokumutangila et par après ajimulo mbala nzambi ujuko mumai wa mweshi franc yako mchene bezenu franc yebeto ubusiri ni nzambi uvuinende mais gazi uvuni lukuka wa kalonda bakako makota wakashani sudi donc il faut tu hinga jaka même valeur wa ben mujumba nzambi none kachuno amani même mujumba nzambi kabunjoles nuka jiba mona kumbelu kwa mfumukai ningaike ba franc chitunyato ndi sire ni nzambi jina na shimeka ni mapapa mweka na sire mwana muntu jini nzambi jini ji ya jimbo mfumu ji jana shi gouverneur Osama na shi président Osama uloko ju muntu jini nzambi kaini jikuta tome wakule ji muntu mfobimbi nji mujumvo ni njini bukolo bwa nzambi njini nzambi et c'est comme ça que ngaka répondre kuma bisanji ngaka kula malo abunyi toni mwakenza biwa tukapiye nzambi kayenda wakajenzela bintu bienda parce que avo monemo mujuma imfunga mbani nzambi ajakwile nzambi kabatu ba mwakwile to nzambi
pas prophète muntu aji prophète il faut qu'on risque akadi bwalo ke bobo kwa kulo ju bwakulu kimi bang chele de to ba Ezekiel mbabi mona ba sivite ba kala ba prophète ba kala mbabi mona wakulo bwalo bu trouble musoku mais l'essentiel après bantu balo kuma bwani bwalo bwa chabule to chembia bonyi binyi kwa kulo to ya lukwense kanka ya fumu alukumbi kile to monyanga nyinenda et puis par après tout sommes très bien pour le moment. Et puis mbilo kwanza ka dernièrement na chimalo andeka vumu koloke buto to ka tuyana balomba nzambi wotu to nenu yoto na shika tibanga titunga bayinga ku jinzambi mwa 15 yito titunga si jaka samle jaka 15 ka montant kwa ngata bisa kile ku titunga ku hinga ku jinzambi kadi bien so bien si même ku vumu enze bien so ku vumu ko le bien so muso mwa ba kadi ngamo ni boko na shibin ba mpende so ba ko mweneka mwa ba kadi kama ni message mina abishito bako abantu batumbisha nzambi donc chene bya bunyi minyi kwa kuloto lelo abantu babunyi bita bujene mbulele muntu wa nzambi vumwa kula mona masinyi balo nzambi na she mumbusha bwalo utulu kwanza ni masinyi makesa mweneka wani bantu bita bujene bivubamba bivya chabulele donc chene bya bunyi minyi kwa kuloto njimunu amuda mun me kuliseka lo aseka njin kwambele ni muntu yonso ajiba mulela ku banzalo même du na passer ka bamba chunza passer ka bamba chunza jini bana bendo mwana ndi mukwa bakaji bakaba musel même anjili mwana ndi mukwa buvano ndi mukwa trésor bakaba ya habu mumabo donc muntu yonse u atukola ujuma kuye kwenda nekenu ujimna bokushande ni kim mwana watatu auto parce que même nga heti appel ku jinzambi même mon je mo tivumu so bakwenza église to mais ndi mweta invite ya bonyi ku jinzambi enze église ndi mulwanga même tivumu so kwenza église même kusala no évangéliste kana ngeze ma campagne kanye ndi mweta ma problème abonyi Saint Esprit même kulukuleje ba papa wani bwana nzambi junga bele ni ngeze église mulo kuna plus de 5 fois banga kijilamba leje ma vision jimona bobu kuntombe na nzambi kamito ndaku uwenze ministère yebo uwenze église mais chibi wewa ujumwana wa museka chibi meme njana mwana wakabamba chunza atu tokola sinyi mumbu jimai njifuma kujiyishe mwetu museka central ma pasteur bamba chunza nji mwana wa museka menjini ministère ya nje indépendant kaye ni dépendre kujiseka to kadi chibi meme kabunjole sinyi munda mwa seka kimbamba ni muntu hajukanza uje kutseka lwendo waseje mukaji umbuki mwana watatu ende impossible wenje muji mwe bwanzambi washe mwana to impossible atu tokola njimulo mbampe mbushi 10 pour vous informer nimba nuleja ma vidéo mbushi 10 jibampe she kujipaseka bamuchunza ni bana beto mujisambila ni ba papa bani mujisambila mbasubila mbushi 10 njina yikuchinsasa njinje to munye kala musuku ja mungaji ni baba njinje umulelo malabo mukwabo njinje achino mukinchitana muntu to ya muji bojini bishuka bantu kwa muji tana meme njimwana wakabamba chuzo muntu osujini ujini tatuende njini fier ne tatouage nzambe mujulano beneshi twasekido wabuni njimufwa tuji wakalanda musenga wa binjijimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasayi njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombodi bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasayi mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasayi Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu
pinjeu mema hanchi tochi njivuchanji kunke mesha hani wani mema chifunga lombe ni nzambi ndeze arikansele to munga chima kusambile mwani kimunji mumonanu nzambi ngambele ni arikansele nyawa hapa tuki mashika kuya panshito bianji kumpeshe vraiment mukupa mwabao kujukuma hanshi kujile mwaji kimema kwa kula bwalo utoma message vraiment avec courage anji fikuti sasa arikansele ko hatuka kabiji ku mu jisia merini mwabo tu nani wa idepesa arikansele ko hatuka ko uji hatuka mwabaji bitu ba kula bwalo bwa mfumo waji tungani wa hatuka arikansele ko hatuka ku central wetu wa centre de réveil arikansele sinya ikaji hatukilan bantu muzu muntu sambile to arikansele mu hatukile eu sambile arikansele hatuka muzu mundeka kubimanu muzu bu bakaja bantu bina arikansele papa arikansele mu hatuka arikansele mu patukila kito tukulu kuimba tonu musambu arikansele bimi toko kufate bana kuimba musambu pija tutokula arikansele nya ikafato pija ngambele zamini batula arikansele bishima nyika arikansele nsinyi wakuleshe bwani malu ajiki arikansele wakuleshe bwani kakwene bwalu bubi kujubwenze kato arikansele réponse wanzambi sinyi wanzambi judeje positivement bwani jitalale jujubwele nzambi juwenza arikansele bishala busini kampanda wani hashibi fika ngazi mu wanzambi arikansele patu vendredi mercredi kumbalo kwa kulo kunef arikansele mwatu kuti sasa kwa munena mwatu kanuko quartier kaji arikansele bantu babunyi batuka hambelu bakabe maja batuka hambelu ntana arikansele mulu matuto mukakuyi mukachimwa munyi mukatorze arikansele munen chinchinyeje bije me mwina nyar kan silu kan patukili to na hambi nyema do bilani ngenzi tinga donc nsinyi wa nzambi wa kuleje bwana njini muntu awu nsinyi ujinzambi uleje bwana njineba awu nzambi ngafiki munemu no andeje bwana ar kasere mu hatuka avant même kutuluka nsinyi wa nzambi nema njalo mu munu jamu kimunje hanje na manyi njiri mu chinzambi nzanyi tinga na ar kasere to mechi nyima chichana ar kasere jo hatuka mbwa kuimanyika nankumba kuleje kabine mundu mwajitunga jetueji arikansela jimo atuka mbwa kuleje bwa ni restauration nikana bwa kwenze changement nikana bwa kwenze nzambi nikana bwa kwenze uluseka lwa chibilu ngakano mbile nenu bwa ni nikana nu tuji organiser to tunene bwa to kwenza musi wa chibilu musi nungali mwibijira ko bwa kwenze bibilu bimpa likabinga nko ko bibilu bimpa instrument mimpa malu mimpa ko organiser bibilu mba franc ya bunyi bwa to kwenza mujumu wa muimpa. Bon, tout le monde bien ça nous niveau connaît coup quand ça tout là il n'y a pas de problème même je m'en quoi tu picole mon toi soju ne quoi vous yeso fini quoi bon et moi bon je me colle le muimbi mu jimba no batang no baso no mu vimba mu jimba mu lukanshi baka vamba no muhala e muntu ntinu ko ina mu kujinyu mu nzambi ndo kengeshi na kuchi meme ndo machacha ni tuenza ni tukana ba kwenza de mujumu wa campagne tu tourner tu organiser tu tuenza budget tu organiser ni tuenza ni tu as amoto tukanza kama déjà passé kama mchozo watu tukanza campagne mais kuji problème kwa bu no andeje bolo kwa centre de réveil spirituel wana ba chinkwa no kwanza munemu mkimunju mukolele c'est que y a tout une aille qui centre de réveil spirituel anu c'est que pinyanyu ndu kwanza centre de réveil spirituel mo be passé kama mchozo mika mo be ni chitando mo bantu bile kunyema muntu ambon bile kulonto mo bunji c'est très mauvais tchena mo kwanza centre de réveil munemu to centre de réveil du munemu c'est que y a tout une aille qui centre de réveil du monde bata to spirituel du monde mais tu m'ont chanté dans le côté comme abéot nka jinga yishi wan chitanda mo comme je suis du monde mbikele bantu loi du monde pasteur wani mu kan hendo ko je ne peux pas faire ça le monde mu tchako centre de réveil to centre de réveil du chalier yanu anu sek wanya qui centre de réveil zambi anu benesi bo ba ma juju dans chula kinju nyuma nan pusuto c'est pas toi maintenant quoi mo je chula le to pusuto ko to kana sha dans kuku tuji bajiji profession patuka na accomplissement kutu espace munka chamu kututa munka chamu na shijibi mana ba Israël ba jimu terre promise ba munyi malu ni malu amunyi bo à un certain moment ba lu kuchoka kulo kwambila Moïse peut-être manye nunko vuma kutonga mutu chez moi Égypte katu makana ba ya muntu kuto ba chengani ba vala le nizala 3 jours monjila et par après ba fika kumpala kwini ba sangana ma ni nyota ma yibululu bobu ni to bumbi nunuku we Moïse tout le monde a lapidé moi tout le monde a bahingana donc pour vous dire que Zambi wakala nous intervenir d'une façon ou d'une autre mais tu sais Zambi chaka mwene que tant où tout passé pour le moment il faut qu'on joue comme on a boire du point c'est comme du tunga ja tu ja kasaye ji jalu bunne na boalu bwele milawu ni kujiba toka ni kujiba fika bamba ni mwana wa muluba kena makwanta bukalenga to ba signer bakula malu victoire munne no jumaji ko heta to to kulene noa ngwa kwa joue comme on a mwana wetu amene kasaye wa ngata bukalenga usomongo wajitunga mwa tabukalena njintu chinena chakwaje kutumishanza njishima
ni même na mfuku chinsansa bakandeze ma video abantu basanka abantu kulala munjila munkati mwaji sanka ja bwalo abo sibwalo bune namba manyi kubona muntu mwaji tungeje byakujeka byakumata mulu kumata hanshito mfumu waji tunga tutokole neno aha bachimunkati mwamalo abanya bajibenze bije nyaba jibenze katika twene mwa kutekemena mfumu waji tunga to katona makoma ni yewa chibuka lenga ni malo ashintulu kito jibaji nzambi nalo kutamba nito no amuteki kumpala no anteki mema hanyima tututeka nzambi kumpala kwa bintu byonso turi bamanye bwani bwalo budi mundu majitungebu ni bushala myanu bwalo bwani nzambi wakambile benizalele ni nonu nyanu nujira mwaji mu Egypt nyabanu lonje kajino manye bwani ben Egypt banu numona baba kanu akuba munaka bijito kimunyi mema no ambele bwani nzala mujitungemu ni shala myenyi ni nzala mundu majitunge kanu akuyimona kabijito kanu akuyimona kabijito bwalo nzambi kujo twambile kujo kwa nshimanche sinzambi na kwa shisokwewo na kubwalo bune no bujiko bujibwani njimulomba na shimujakule jetu na shimujisomba jetu mu mili yetu tusomba na shini bafu wafu mbina tutokole bwalo bwa nzembwa bibi kana bwani nzembwa yibwele mu musokwewo nzembwa ji source wa development wa mundoma musoko parce que base chikondo chakale mjima mbaveza réunion mumane za mu bamunkamba bakatompa bakajumachunza bantu babonyi babeza mabitu binena bwana bajorganiser bakwenza ma entreprise ma société ma industrie bafika na mwabo wanzembo abimana lelo tutuka bakwenza mabitu binena musuko ndumva baba batu kumijumu me yikana nzembo kayiko kutoni bikana lutatu bikana Zambia kwashi bwana nzembo ibwele mundu bamusoko tintu chinene chine mwakulomba nwenu to tukomwene na fumaji tunkimanya bantu babweza nzembo mundu bamusoko Vuma na kwa sinele kwa kabi vuma terapi kwa bine na periode mu kwa botu funemo bele carburant tukuni tuku wa kutemesha nzembo mundu wa muso kabi na makukumba noto na shituma barrage to tukese benza quand même quelque chose ndimu manya malo abunya ndimu kati mwanjila wa nzembo yibwele mundu wa muso chintu chibiji société yibwele munemo ma entreprise adabwele munemo on so abwele munemo benza majimi amanena Remova benza majimi amane na mundu musokwewo nimba société na shibo bine nimba benza mala diamajinja mchingani sasi ni sashima ni ngani ni miba bantu bonso bade makulo kuneko bonso ba mishindo bantu bonso benza majimi amane na bwana matala ikana ki matala basaba tekemeneni de baka ngishila macha ko seki uri mama mbola babwete obubujini bufuka bwa kacha ni kacha tuvuni matala fumo ko katanda matala fumo ko nganda shika matala fumo kabinda lelo ko kabinda ko to bakaba ngambele ni kandu ka matala 7000. C'est impossible. Nanku kimba bajibamba ni mufuba kajibi anjito. Nzambi kakutule bya kujana mujulu kutule kabya hansha hato impossible. Il faut tuenze mudimu mwabishi tuenze madimi entre temps nzembo yibwel bantu benze kabidi madimi manen. Et puis to ngata nzambi tuteke we mutemba muzu mwemlelo wa nzambi nshima kabunjolesa mwamba nikandundu ka weka kuyuka kaba mushinuto sudi ufo ni nzala muzu bwa. Bibi kana tuenze mudimu mi bwalu bune na nzembo yibwel musoku bwalu bibiji tuenze madimi Walbu satu ni lusolo ensemble du nzambi wazebo ni batoko babalo ko investir balo bo inenze ka munemu bantu bonso benza majimi ni bena batoko baba sumba jama benza majimi to bine to tuenza imajimi majimi amanena nzambi juwele bufuku majimi ni bikamba tsumba matala mwabe na shibena katanga bina basumba matala yukatanga bijibenzeka ko na ngeko matala mangatanga no muso matala mangatanga kato mama to tujili mitano ko malu spirituel to tuni malu ko ba tout monde palpable mikana mwene ka visuel bwani tuenze budimi tujorganize nzembu ibwela tusambila nzambi keko na mwalo bwani nzala mibwele ni demon to nzala mibwele bwala kako na majimito kato ne source wa prévenir wa majimito tutongata ko di matala quelque part bena matala ba ko compliqué bwani matala kana bwele to nzala ni makubwela ou bien j'ai campagne moi coincer ko atala matala mina ba bloquer quelque part matala ja papa bloquer musoko nzala ji bwela menji sir bwani nzambi tujinendo wewe nenza mushindu wani bena chand baba bwela mu complot ba di benze réunion ba ngata matala ba jimishi benze mushindu osu bwani nzali bwela bwani bamba ni gouverneur muhangil ni be échoué nzambi juko na kwasha musoko wewe nzambi akwasha mena gouverneur mu ni mwata bukale nzambi amukwasha henda tumulombela nento nzambi amukwachisha nyuma sikomani yeye to tutuka bana odoko no français utaka no français sinalo mwabe naja français boko la français mwabe benze malmanen. Non, wami lukongulo akumpalo lo abishi, lo abalo ba ko investir. Non, chintu cha kumpalo chi spirituel, même chintu ne chinji na chi cha nyuma. Njuma kana mwabeu njeli. Eli juma kana kaini chintuto. Kaini chintuto, kaiji kutato. Kaji Élysée, kaiji kutato. Chilungu chichi shuka bwani nzali jimibweleyi ngwa Élysée. Jizali jimibweleyi ngwa Eli mundu mamusokwe. Chiwali chichubweleyi ngwa Eli mvuleka no lokoto bwa Eli. Wachemba pamba na bafani Eli ujini byanyuma
ujini biende byanyuma bijina bihende kabunjole so ujini byanyuma baba ke ban franga bajiko même ujini byanyuma mumpeta c'est pour cela nous demandons malo ko no twambila kabunjole mbwa byanyuma kimbya makutato tubalika ko mona eli bakamuyila kujumukalenga ni wewe ujumuka ngamfuna bwana kenu lokato ujumukalenga kabu fo uloka shamfuna na kutwe tujini meya mukana ajimwa kwa bwana vula loka tujini mite ku sentwati même kana ni $10 jani njimwa ko mona muntu kenga même ko anta $10 ko mabeni ujumwa ko nse chingani mwebeje mo metu njimwa ko enda mushinga chintu kampani anta $10 jani njoje symbole wa mu unjindeje mumpeta njimwa ko tani contact minene njimwa ko tani ma relation mena munji voyager ngamba ni ko tu photo nse chintu kampani tellement qu'on a mal on stock on a tout bloqué quelque part pour aller botter dans zembo il y a beaucoup de choses bini muso wakati mo kango to mimi nzambie mtu kwa chisha zombi yo mibwela malo kampani mimpa na fuma haba na chuku relation into jinai na chuku ma $10 $20 tu makade tu nenda bato tu organiser d'une façon d'une autre mais nzambie jana mo kutu kwa shi mais mwalo bunene ba kunteka bwana kabunjolesa ye ya ki milliardaire to kabunjolesa jini bya nyuma. C'est pour cela que je demande à Baba Ndonde, comme je le wall, tu es jamais contato, même si tu es député, même si tu es ministre ou en Zambie, ou en Dombe, ou en Zambie, ou en Bantu, il faut que tu aies vision. Donc, tu es en train de garde, tu es en train de nakaya kuji muko musanga mu campagne ku Paris. Mais mu campagne ku Paris. Bakangenzi bya jikema bwa kubona mondo masani mane bano le ma image bakan ko atamu niveau wani wa ko hatukana mu mimbo kwa bantu bivu problem na shokumiye ko eteku mvumu ya kumiya bwana nyambanda ku podumbo kayisha bantu bakatuka mu niveau wo kuma kumona to babankwata mbilamba bali bankwata bo muntu ujuma ko esprit na shina kulenga hambiji me bantu ka bene esprit ayito muntu wa julu ukuneme ukufika mu nshingo pinjo hajukuluka bakubwikile kujibantu baba kushibeya urumva na ko hajule ni bintu bya nyuma na njini nyuma uruchubuka nyima jingwa bila mal na nku foko kane bantu ampolondo nungu ariba kwanza nungu hendo intercalé kimbwani ye katuni chingwa mato kimbwani ye yujumwa kwa ngati baku ye kene makunda mato meme kujumula tudini zamu jutula menzamu jutu shwa tukana bajumuka tujumuka kambicho watu tokane banji moto problème mo kunyima kwa nyima wanyo wachingani ku Norvège konvumui babangaza jintu ku Norvège bangaki jile mu niveau mubi même ku yebwa nkuluka kuvonyi mwenza ba même ku somba hashi nyima mu ngaba urumva byose byana ma erreur trop spirituel il faut kana mujumuka uruwenda hatu tokone ba mu mala ba c'était terrible mu kwetu butuku ba ikatanga bana betu butuku bantu balu mu niveau ujumwa kumona to bekabani bakwa bano malufu bakwa chika bakabani bankwata hambiji ifika na yeye kana ho wa kwenterkale bantu bani pita katikimbo ni yeje mo kwa sécurité wa into sécurité du mwenza yezu ba tutu mwana bantu bina bajibika na sécurité ba fumukabila suma fumukabila wetu akafa basala hambele no muntu bwele ni mushamburo kamushibela mom urula muntu nzambi kaji nzambi tutesha bujimu tulinenda kimana junda mato kujitumishi kukumbelo wakutwa tabafutiji d'abord vumuleja mujisambile jetu bwani kumpalo kwa memu ku kuchinsansa anchi vumumwalo mwabeo papa wakati tulimikandi ya mpango ya luhangu letu akumpesheni meme ngikana nkontrole luhangu letu alu hina bachi bafuta $50 kumishi kumuntu amito kuma 60 papa ngambele we mujimu wetu lupangwelo nwika nujeba mayimu njinjemu donc bavo mwenze mayimu aba ujibintu bitabuni meme kwa mpapanto meme chene makwantu luhangu tuji ba mamu batu kubanayi eu mwenda benda bana basatu yeni benda bana banai nturu kufira kana luhangwe meme nyinyanya mpango munde mu jinzambi mumpesha inga sumba chema kushala moye mena luhangu lebereto njini janzambi jampesha mpango pinja tutokula ha nzambi wakale kutu kwachisha njini bakwenye banyi babunyi banji mumbusha bako ambele kumachi sasa bako abine munemo basumbila mpango beheshe ko kumambo akusomba nakumbiri kwanzeka ne luhangu alu nduhangu la famille nduhangu la papa lujini tusubu mbutu kumvumbo nani mukulu wanyu muntu amekwa mbene ujima kwitaba ni ngukula mpango yonse tusubu tonse muntu mbwani to asanzo mwawe kusombelani parce que bwani do hawndi kan ko mwene ka bimpien bon njuma kwitaba bako bafuti ba jogile kunte ujutu shibeya wadu mumbusha nungu kimbimba to nangu problem njiko ku nduhangu la famille bantu nyimishiku yabo nyimishiku itano nyimishiku isambombo nyimishiku mwanda mukulu babanyana makuta donc bikengana kumvana bantu bonsobo kubambele bwana njungu mbusha entre temps nous allons bien biko abumbusha menjini susi wa kumbusha bakwenzeka bien quelque chose na chitanda mwa bao wal mwa basu jibandumba mujibatetela bandumba jimumbo benza malo ajikem byakala binjime mu manye byakala
chini moment chichani tu nyincha bakwete cho chat mais il faut qu'on voit en et puis chintu chukwa chichani nzubu jumwa bao hatu tokola le ni tuma mwana te bana baka filmer bakwata nzubu anji mwana originalité kabeji ya nzubu ai baji ban pinga ja image wa tatwani mais je boko boni nsomba ngibaka kwachana na nzubu yanju kushala nunu bale kazubu kanika mvunda la kajikunto ni bale kaka filmer kabeji lelo bakufilima baningaze mukanda bakwela kamwe mukazi bwake kana ko ninzu mini mfufitile yonso kana mwaba juma kana ntoka bene bantu kamwe batoka bantu balwa babona mulo hangu letu basana nzu bwa papa basana nzu yetu amika sanji mona bintu bya zikana shikumputu na shikwa Afrique d'ici de njimbo mona kuji kwa ba Nelson Mandela mbasha tuzu buto bwana ngani muvutu kukalamu kuma jitushala donc njimo kati mwa ku raisonner bwana ngohula anyi nshie mushindo donc achachi nchishindai bwa mujimba udi mumona uvuma 20 quelques kilos mujimbu jumona meme ko shina no wimba mwa bebi sulu bibu kutuka byajiga mvingimba mujimbu mwana munyumba ntumpika na fashi njukuma na fashi nyimu nkoseka hatu tokula meme wimba no 3 minutes cyane kumana gabijito njimu teka kuchinsasa ntunkumana kakesa nyuma mungu atangimba kakesa mechinta mu kuwimba to me bakabimba kujikan kwale suju kunto mbana betoko bimba me mujimbu jo mushala bumize wakana kutana me cyane kabijima lo so nchukondo chao chikondo mbingimba mujima na 4 heures du temps 5 heures du temps pinje ngaji ngezi miko bya mushinto epi ngakoje uri mu munje mjimka ni bijuma nguna tano hamuto donc même ko shi mudimba uri mu kwimba heba katata kame mujimbu uri mu na mvuntu pekana mundu njukuma hashi ngenda simple na uri mu kukosi ni nyima na pour le moment tena kabi mchito cha mujimbu to ata kama parce ngaji ngimba byetu yachana na même wimba mu 3 minutes nyimbi 3 minutes bisulu bintu ko to ngule kale donc mujimba nkashenza me mujira kuganya chibijidu chitumai bwa kwana mashinto nkaji mu abanya plus de 100 véhicules chene manye bwana muvi wanyi ntumu hana mashinto na shemu hana mpanguto donc même ndini don wa kwa banya ntuni don wa kwa banya ko lolo chance même ni machine même wakana machine asha $20,000 même siko chance ami nyinga mbele zami ni ko machine ya 60,000 zambi ju na show mu mbele na mujika imani mishinga machine to ruita hein uri mon peta donc nanku njuma ko mbele machine ya 30,000 même ko mbele nga $100,000 zambi ju ruita luhangu mbumulo heshi pasteur ka bamba chunza mbumulo heshi pasteur ka bamba chunza kutu matuka bija muhita même ku regretter zambi bije pasteur ka bamba chunza mweshi luhangu kuvumuhanyisha luhangu meme chivumanye to bu meme na chinu vuanshi luhangu chimwa kuitaba bakwansha luhangu to kutu babanga bile matuka bija bwana si ya moyen il y a toujours moyen pour récupérer luhangu si ya moyen wa kulusumbulo ku muntu musumba ka kumona nezo bukumpa en tout cas tu dois man church mwana munji ntange bwana mwabu munji mubangisha mwabu munji mwenze na malo jini susi wabunya munji luhangu lu yame wala même laisse passer na kudima ku regretter mka wala se mu regretter mu mwashi luhangu mais chibi buye mundeje chivumungita bana basumba luhangu mumweshi même makuta récupérer même luhangu mwashi ki même to zami mujula kupena sokola bango tuki ba wera son ba musicien belé akoko ya sana ba problème za mama mususu wana kolo baté za ba problème to bondela na bondeli so na bondeli pona ye na koki jamais ko bengana ye aza mutu moko bato bazona na sima na ye bato belé bazondi mena penzana po bango baza ba crédit bandima ka penzate neti ba wera son wana bazana ba problème ya ko boya kondima boye po andima sa pasteur boye ba yibi makambo belé mais ceux qui sont ayé na ba problème na rebonde la pona ye neti dernièrement yakina chauffeur na ya azaki ba betaki azaki na liwa na ye na bondeli pona ya témoigner na pasteur wana na garçon wana ayoki malamu alimedia a témoigner nazana ba kadiyo ya kufaki hein c'était vraiment la mort a konda kiboye ba sombaki na cercueil ba yibaki bazo kundaye ba yeko memaye pa na ngai pa campo garçon moko ya Kishasa yo ya hotel campo na bondeli pona kadiyo na découvrir ne ba pundaki kadiyo ya yoki malamu na minito kadiyo ya zana ke église sa ye munene na mwasi na ye mais kadiyo yesikoyo na kokozwa mbala moko na zwi kadiyo yete na bise tika musique po musique na wanda zoliela soki nzamba toucher ya tika musique ka otika musique parce que ko yebisa ngake na banda ko lesa ye na banda ko kipe na kati ndaku na futele ndaku na koko sala ngote neti wera son na koko yebisa ke tika musique mbala moko ye moko koko tika parce que na moni ba cardito hein ba tika musique na koko yebisa bango te menga na zali évangéliste ata bato bazomela diamba na ko kende place bazomela diamba wana na ke ina évangéliser bango na ye na bango église na zote bango muke de façon que batika diamba ngana ko tika ba musicien te ngana ko tika bato théâtre te na zo bonde le pona bango na bonde le pona bango bandimi pe nzambe na sima na bango ba bendi pe bato mususu ozomona po bango bazo traiter foot ba traîner bato mususu pe bandimi na nzambe donc bref ngana nazali évangéliste ndembo zawana fandi boy bato mususu bazo sabe ba péché okoleka kutu bato wana bato mususu bazana kati église na pasteur yemo ko ndumba
na kati église azote bato boye moko azosa kindumba donc okoko tia mutu koloba te ko limiter wana za musicien aza mondain mais Jésus ayaki pona ne ay pas na ba pécheur biso toza pona ba pécheur to ça ba campagne d'évangélisation tozo sala ko dépenser mbongo nembo zo loba yaka sala campagne eza pona banani ba chrétien te pona ba médidiamba pona ba pécheur pona ba ndumba pona ba féticheur nde tozo sala to bema bango na koko benga na bango jamais nga nazali wana pona bango na bondeli pona bango baleki mais suivi ezali ba yaka pe na prière maza makambo ebele na ko loba te bazo fanda makambo bezo sa maza na biso pambola neti epa na biso toza na SEC centre d'évangélisation charismatique il faut que que charisme ezani centre d'évangélisation charismatique mutu charismatique aza mutu spirituel aza mutu ya foi ata aza mutu azo lakisa bonzambe aza complexité, aza présent. Ce qui dans le but charisme, cela veut dire nazo linga o matisa makambu, kota na bonzambe. Donc ça crie, ça spirituel. Attends mon oiseau interprété. Ce qui ozo te, mon oiseau te bien, oiseau la lisa makambu. Ozo te bien, yazo zamba. Mais charisme, cela veut dire matisa makambu. Donc cela veut dire ndengwana. Donc il faut avant de critiquer ngo oyeba na no muzindo nango. Donc c'est ça. Parce que Bible les olobake, mon oiseau sala makambu poussé par le Saint-Esprit. Tango biso tozote ya ezana makambo c'est ça les maka na esprit en Zambie. Ce qui esprit est touché yo pas sala likam. Peut-être au cause en $100. Esprit en Zambie zo touché yo au sala likam $100, pesa mutu $100. Le ko mbongo ezana puissance. Yo eza expérience tozana ngo. Yo ko lobake na ko sala lobby. Et ce qui ozongi ko sala yango te. Esprit ko yebisa yo bon tikakaka. Ezana makambo to salaka balamoko touché par le Saint-Esprit et touché na kati église ata na millier ata place boyo sali nzamba tala ka motema intention oyo zo salela mutu muso akosala kaka bona pembeni mais motema na ye nzamba zo content que ça bien te nzamba tala ka ndebe intention atala ka action te et tango yo ko sala parce que biso tozo ba problème na Saint-Esprit esprit nzamba yebiso ke pesa mutuka yo le binga na ko pesa peut-être na ko pesa lobi obandi ko bunda siko na nzamba pesa mutuka sata azoloba ke mutuka sala ka transport ko pesa ngote okomona opesi mutuka ngote olobimbo moyen ko pesa mutuka ezate par après oyo ko zo problème na nzambe très sérieux yango nde to komi très prudent nga mutu charismatique na za mutu spirituel so que esprit nzambe yebisinga ke pesa pa na pesi mais nazo yebiso ke nga na pesa kana kati ya batwana ezala ka miette ekoko zala ta 10% mais onga nazo pesa na nda neti na minute yo yebi combien na pesité neti na banda ko yebi combien na pesité na ba téléphone yebi na pesité eza vinanga nazo pesa soki balobi ke loboko tala neti makambo esala makana kati église ba pasteur bazolo ba ke loboko à droite pesi ou à gauche pesité ba pasala ka appel de fond na kati église nana ko pesa $100 omoni mutu mususu abimi nazo pesa $100 loboko emonite tango ya pesi wana mususu amonite. Donc les amakamo ko ezaka jalousie ezaka motema ezaka kaba ko kendo de là menga zo bisoka ke okomona mutu sobi nana ko pesa mutuka nana ko pesa boye nana ko pesa $20 mutu ala muki alobinga ko pesa $20 nana ko pesa $500 nana ko pesa $1000 apesi ba ta famille bazawana cela veut dire loboko ya droite pesi ya gauche pe et mon donc totika ba appel de fond na kati église totika pe bo offrande ozomona offrande wana ola mokakate bona ko pesa soko la moki bato moni déjà que na ponete pas na ngato lobaka ke bato bala muka o bazana ba dollar bala moki bato musu bala moki ba pesi ata na sek na mona ki tanto kende na prière bato ko pesa $50 muto la moki a pesi $50 donc to kendo de la te nzamba talaka motema ya mutu intention muto azo pesa la mutu musu akoza la ka lobaka makasi te mais très orgueilleux alobaka malembe très orgueilleux kana koloba na très orgueilleux nzamba talaka motema mutu. Mais ce que vous savez, c'est une intention poussée par le Saint-Esprit. Donc il faut que vous ayez une photo qui appelle des photos qui sont montées, mais ali, dans zone ngana biso kende dans sala kawana échanger ndeng kabunjale so ndongo zoma nazo sala wana mboka na biso échanger na makamako pesa liboso na kati ya mboko oyo bato na mapesa mitukate bato bapesa moto te moto ezalaki neti eloko moko alix pona kopesa mbongo $1 bozaki problème et puis moto soka za na moto abandoko bina te moto soka za na mutuka abandoko bina te. Mais biso to yene évangile muso na kati ya mboko ozana mutuko kamati mutuka ngo pesa ngo échange pe mboko bato ba pesa kishasa mobimba mondo bato banda ko pesa ba moto ko pesa mbo et puis okuti muto azana mbongo azo binela nzambe azo balukana se azo mona biloko nyoso pamba mais nazo yebisa yo ndeko na nga je vous dis la vérité biloko yo biso to salaka
na kati église ezani ci 10% ata 3%. Mais ou biso tozo sala na ndaku na téléphone, ou biso tozo sala chaque jour eleki ebele nzamba yebi motema nanga. Nzamba yebi motema nanga ke to sala kapona ko milakisa te, to sala kapona ko sala base ndengo zoloba te. Po base nga moko na zanango. Na minute na ko bondela pona yo bandoko bela bala moko yoki mala. Mesa za base ba filmer ba chi. Po base msunu nini ko muto ko lemba te, o saka base ko pesa ka bato mo ba filmer. Okoya. Parce que ce que ça est là de façon que ça la baisse pas tout balandak okokweya pour ça la baisse ou okokima na ba baisse. Merci beaucoup, je pense toutes charisme, les questions ont été répondues. Merci. Zama pambola bino na sepeli makasi na pesi batunyo sombote o bazolandanga partout na Kinshasa, partout na monde na sada on pe na Chiluba pe makasi de façon que batunyo so bakoko landa bayoka pe makambo originalité na ngweza kindenge nini lokola ngamoko nazali victime ya makambo nyonso ngamoko na bimisa makambo de façon que batunyo so balandanga na lingi bino makasi amen. Ngape na lingi bino na zobondela pona bino zamba sunga bino ne bo sambela ka bo banga ka penzambe amen. Charisme.